I posebno i dobrodošli ljudi, danas ću vam pokazati da dobijete besplatne followere i lajkove na Instagramu. Prvo što trebate donijeti je stavite na i pretraživač koji vi želite koristiti i imate. Dopišite jednu tursku reč po imenu app. Kliknite na ID, imate ovo prvo. Uđite na to prvo. Znači, ne morate znati turski, znači Stella Anica. Imate ovo login, kliknete tu. Imate ovo prvo, tu upišete vaš username. Spero ću vidio da ne vidite šifru. Ljudi, ja su pisali vaš podatak, idete na Iris app, ja ću zapamtiti. Samo možete malo čekati da učite ovo. Hajde, brate. Ja plaćam se prozor i može sačekati ovako 5 sekundi još da se čita. Idete continue enter system login. I vidite, ja sam iskoristio ove followere. Sad imam još lajkova, malo sam preiskoristio sve. Zapitajte mi Instagramu, da li imate moj Instagram opisu. Kliknemo na primjer i uzmete send follower, pokazat ću send follower. Odite dole, ovdje imate vašu sliku i upišite tu 75, imat će se dodati 75 followera, upišite i dodate. Idete on the limit baslat send i poslojete lajkove. Samo da čita. Imate ovdje vaše slike i onda izaberite neku sliku. Ja ću izabrati ovu. Izabrat ću ovu prvu, hajde. Pišite big line. Radite do dole, pišite 50. Znači ako želite ovako pišite 50, sačekajte nekih sat vremena ili više. Uđite ponovo i vi imate opet da dodate followere i lajkove. Znači nema potrebe da skupite i coin site. Sad imamo Instagram da provjerimo da li je to tako. Da ne bude da lažem, meni radi, znači vama mora isto da radi ono. 50 novih lajkova piše na ovoj sliki, to s lajkom ne idemo random tur iz Turske, molim vas, evo. Imamo 567 pratioca, dobio sam 3 follower. Idemo na sliku i kao što vidimo, ovdje mi ne piše odmah lajkovi, mora malo da se refreshuje. A što vidimo ovi dvoje, Aca i brata i Sara i Darović i ostalo. I naravno ja. A lajkujem ja, ne vidi se sve. Tako da neću lajkovati. Tako da to je to ljudi što se tiče ovog klipa. Ako sam pomogla, ostavite like, subscribe-te na kanal, a već niste uključene notifikacije za sljedeći video. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!